mình Anjing chỉ lau cái lau này chưa chỉ cái này đó oleh rak ngene. Oh nih, pesa hilang maro. Ija laku pesa nih. Cang maro mau jago di tu hilang. Ini nyemak nih nih. Ci ada nyemak. nè nè lu đấy gak malu aku orang pis Pak Mali tu ni ngoyon ini dia nak ditu ngoyon nyen mulai pis daya sing ado nak nyen timpal ini sing ado Nah, rak rak mancing. Nah dia mah. Enggak nama lu. enggak malu mantap ya Belum kan maro mau jago di situ. Simba heran bang ngeblok anu kesiaban. Mantap ya maro pesa hilang. Ini nyemak nih, ada tuyul ini. Yang kau ulu asin tak kenal ban ulu Juk Pak Mang kenal cuma Pak ulu Pak Mang. Nah ya gue sore ini pun bukan tuyule, pun gue Cang mergang ke liang ada tang lah. tahu bagang kalian nampak ya namping pes terpon itu ya pasti nawang tuyul. Cian channel pun tukang tuyul ya. Nih nak ngasih apa pes anu idal maling tuyul apa lagi? Duka nikam kepala Halo, Monsieur Sastu. Lagi gang Halo, kalian. halo. Pak. Hidang dikit kejap niki wenten pes timpa yang hilangan po. Oh, nge. Persigal ke? Nge, mungkin ampun PTW yang mungkin. Nge. Jalan pertama nge. Oh, nge antos can niki. Nge, suk semua. Marau je nih. Ini gila dah. Marau cang. Mana mana? Jerau. Jero ampun memargi mungkin. Wow saja. Cok mau kesiap kan, mau kaget kan. Nyen kelang. Tadi. Niki timpal tiang wau menjaga. Terus hilangan niko satu tali. Sado tiang lapis muntau kenang kangon tiang dibahas. Nanya orang itu. Tiang nggak sebut nama. Ini radius. Apa Entar nih, ini yang sing di tiang penuning napi. sing dia latar pemain. Nah, barang-barang itu. Yang bukti aja. Nih, Aris. Sekarang kita akan mencoba menangkap tuyul bersama Jero Balian. Pediki mobil presida di yang lakar angerar dorat mako puniki kadene mangkin ki mobil presida dorat mako puniki tengah kios tuyul perantara puniki nggih amakin nampun yang dilakukan umaki niki. Tapi ini ke Jero Balian. Aku bareng. Oh, nih. Napin kau Jero? Nih nyemak. Oh, Yul nih. nih. Oh, niki ya. Nih rayu sering sami niki. Nih. Depan uning kan tiang. Nih. Ya nyemak pisnya kan. Mungkin aja waktu nih.